ZONET Chawfun clear to te in zavain te bay vek ule tun chuma hianin kimchi salad le kimchi noodle soup siam dan kan zir hodon ni kimchi salad siam tura kan mo te chu heng ti hian ni ama saberin ziklum kan mo a ziklum hi lian chave de hlek hei kala a bazar chang kalia ti chuanin carrot kan mo pok don ani chu ba ka chuanin hela han marcha hi ashing le sen ga da khera arong he ti moi ve a ashing le sen handa khan tin heng ba ka hianin hetila hianin purun na hi kan tel bok don ani purun na hi chu adu tan atel the adu lo tan chuanin tel lo pok ha poimi alo ni korean ho chan an tel ngai lem lova ma se heta aizola kan mu a kan nei tha em ma purun na ti he chuwa cha kan tel don ani adot lia kan ma mo te kan ingredient poimo em pakhat chu fish sauce ani a hi no chan ve ve tu ani a fish sauce hi indu chuanin curio khen le tur om renga quality an nei che em boka mizoram chan an nei chaber ani ti chuanin adota hianin purun var hi no chan ve ve khesa kan ma mo boka nga ti chuan chi no chan ve kan ma mo bok don ani ti chuanin adot lea chili flakes hi kan tel anga ti chuanin chili powder po hi kan ma mo don boka hela hianin tuino thum kan da shanga hi ziklum che anan kan mang don ni chuan bol lian le ate deuh hle kan ma mo dona bol lian hi ziklum le kan ingredients ho han mix vel nan han kan ma mo dona ti chuan ate hi chu khami kimchi paste siam nan kan ma mo dona ni he kan da son lukanga sira ti chuan tui po hi kan lama mo don thri lova ama saberin kan ziklum kha kan la don ani ziklum hi kimchi a hi chuanin Chinese cabbage anta Mizoram po hianin muturom ve zeu ma se kan mureng lawa chuwang chanin voinia hian ziklum panga hi kan mang don ni Chinese cabbage hi chu mu thei chuanin atui bera kimchi siam nan ma se voina lo omrem chan lo wangin ziklum kan mang don ani ziklum hi chandan chanpa ang om chong lova du tu tanin ka thema se alaya phel khot ula alaya kan phel khot anga ti chuanin asira hemi achanglai hi kan pe anga chuanin heti song hian kan da anga anil de lekin asir rang khan hian hian centimeter khat vel amo centimeter ni popoi chong lova kat don ani ti chuan hi aziklu me hi han enulang hemi hi nekina in ei don khan ase in ti lutuk chuanin achan ve hang kan phel don ni achan ve a phel don chuan thian alaya kan kat le mai don ni ti chuan hi kan bol alian zawk a khan kan da don ani khatiang thau khanin apum lelam po kha kan kat don ni hi uluk em mangai lawa kat lai tak hi chu than chani kina chan shape em nei don chong lawa ti chuan kan ziklum chu kan chan zo ta a adot lea kan carrot le marcha ho kan chan don ani hei sira kan da le photanga carrot hi pani pa khi chu ngai vuk lo anga ziklum pakhata carrot pani asir na khan pe nuwa carrot po hi thian sin theyang berin thil chan ve hi ka thiam lut tuk lawa ke
cái ai cho nên chân là zawk mấy thế nè mà sẽ hian xin thiang thế là chân là nín mấy carrot thì chú cái slice thế tiền chân nữa hi kan chân xin để đón nè sẽ cha hi kan la nghe thì khan kan carrot chu kan chan zo le ta kan carrot chan sa kha zi khlu ma han kan pol don ani ma khanin kimbap kha kan siam to episode masala ma khanin kimbap ne te po khanin tui ani tuna carrot kha kan ti zo ta marcha hi chu adu tan apol thea marcha inge thak ngam vak lo tan chuanin pol kher po ngai lo ani marcha hi a hring le sen ka neya heta hian marcha hring hi pariat vel kan ma mu anga ti chuanin a sen hi chu panga tok me nga heng hi kan kat le don ani a size kha a sin theyang bera chan kha ni me in chan te le anga soi tong khanin a thenin kan du thaka thenin kan du thak vak lawa kha chu in mani du dan azir khanin pol tam lo theini mar ta hring hi hei a siana chuwang chuanin kat vak angai to lawanga hi chu alai phela mi phel sa kha alai a hen phel ve me la the ham chuan marcha po kan chan zo ta a ti kha chuan kan marcha chan sa hi helaya kan thil mix kan ingredients ho a khan kan pol le don ni hei po hi ti chuanin a top peratan kan purun na kha kan mang don ani purun na po hi du chuan tel theya in lo nei rem chang lo ni pon tel lo po poi ne lo nya purun na hi in chi hi velin ti han kan kat hok don ni hi po hi helai zi klum te ne ha kan pol don ta ni hi zi klum le carrot le marcha le purun na kha kan tel ta khang ho zong kha in kutin thian in mix me anga helaya chi no chan ve kan ti kha kan phul don ni chunga hian hi inge tinge chi kan va mang hnem ve in ti mei the ma se hi chu kan chia zop nuwa khanin a chi zong hi kan sil fai vek don ni khami chi kan phul zo nuwa khanin tui no thum kan le anga chunga tui kan le nuwa khanin hi kan mix le anga a chi kha kai rual vek tur ania he a chan chu zi klum Chinese cabbage kan tia kha chuanin he tianga han marinate kan ti mei don mi he mi chi ne na han chia zop kha angai lem lova ma se khang tiang kha wang em a big takin kan rama phe chana wang em awangin zi klum kan mang me ania zi klum hi tlemin Chinese cabbage ai chuanin a chang dewa
chuan hi han enilang atui hianin a chim tok vel che chem kan en don ani tlemin ala chim lo deu wangin tui tlem ka tel belanga tui tlem ka tel belanga ti chuan hi a chim tok vel che che ta khati khanin nang ni pon in siam ve huna tui na chim lo deu ani chuanin tui khain tel be me don ni hei chu ti hian lo in cha char charanga asira kan da don ani asira han lo om se khami kan chia chung khanin heta kimchi paste kha kan siam don ani main ingredients ka tu kan zo to ta a tuna paste kan siam don ni paste kan siam han he kan da sun lukanga paste siam nan kha chuanin hengla han kan mo ho kha kan da sang to a hi fish sauce khani a hemi hi chu ti ha kan da thei me a purun var hi grinder in le chuanin in grinder nga na pikin rot som theya ti chuan purun var hi grinder a po in ti thei ka ti to kha grinder ni lo pikin hemi par cha rot na pa ngai a hianin kan rot som me do ani han kan lo ro zo ta purun var kha no chan ve kan ti kha purun var kan ro chum sai asira kan da tatanga ti chuan kan bol ate zawk kha kan la shanga nga ta kan da nga ta hanin kan purun var ten som sa kha kan da don ni ti chuan adota chuan marcha hi kan tel don ni marcha hi indu le intel tam theya indu tam vak lo chuan in tlem te po tel thei tho ani hi ka sei tuang khan curio le du ro ma rim hi tui big em ani fian thum fian li hi kan te marcha ka he deuh hleka ke chu ti chuan marcha dip kan tel so hua hemi chili flakes hi fian khatlek du tan tel thea du lo ta chon ngai chon lawa ase ti tui big em ni khatle lem he ka sei tong khanin curio te tu ro ma ti chon to per tan fish sauce kha kan tel don ani he no chan ve ti kha hi kan mix avai hian kan mix ton ani hi kan kimchi paste kimchi atana poimo ber chu ani a hi hian ti tui em hi ni purun var rim le khami fish sauce rim kha ron nam chau chek cheka ei cha kom to khop me chuanin paste hi kan zo to ta helaya kan ziklum le carrot vel kan chia kha atok to in karinga kan khoi chinange hei alo nem to em me ya khami chi khanin achia zawk ani me hi kan mix le zwayanga kuta khoi bor por ni wang hianin in kut kha fai te in silanga ke po fai den ke silanya hey anem vek to ni cabbage kha hanin han mix level ulang ka mixing bowl hi ka du em hi te thil han mix vel nan te
salad da nan te tha em a chat me ba ka microwave proof ania chu chat le zol na nia the good life shang ba na college opposite tal ma ria khianin leitur omani chonin hi tuya kan sil to don ani chi tam temin kan cha ti kha shere lang kan sil fai don nia chonin hi tui kan da bel don ni helai chim temin chim mai ni khan sil fai don ni a chi zong ka ti hian noya tla fe ka nga chuan chung mi ho hi kan drain nga hi chuanin helaya tui kan da tu kha kan sei ve fe ka nga a bol hi kan sei jai nga tui kha kan da khat le don ni voi khat sil me hi atok lawa chuan chuanin voi thum kan sil don ani hi voi khat sil me tok lawa chuanin voi thum kan sil don ani xin được tiền bốc khá nên tùy thì cần phải cái rồi mà kan kimchi salad tur chu kan sil fai sir to tuna paste hi kan da don ani himi paste hi a thak deuh hle ka chuang chanin kutkor ka bun dona kutkor bun kher lo pon polythene te pon thei tho polythene ka fai tha se kutkor kan bun phot ange chuanin salad a hianin hemi paste hi avarin kan da don ani thak thabiao me the ma se tui don tuk ringat a thak vak lo du tan chuanin ka seng khanin cha khain pol tlem me anga hi ne tumin kan phe don ani in me he pau le tui ni me azi khlum zong te carrot zong te le khami purun na zong te kha kimchi paste khanin a mix thahle tur ani han kan met zawa dần kimchi salad hi kan zawa thì han ang wine glass chatak tak ti po hi the good life pakhan an ne che em me ni
chuanin kan kimchi chu kan pe fer ta a hi tlem te kan da chhuah kanga adota hianin noodle kan siamanga noodle ate po hianin atel thea Korean ho phe chan an en se me noodle nen noodle kan ti chuanin chauh te ramen te tel veka hen ka bungra zong zong hi the good life atang veka nia he bungra hin nei them me kitchenware te bakeware te po an nei them me a chuanin chu ei theya abak hi kan da thange in tupperware ne ya te khanin in tupperware ne kha mang tangkai ulang he abak zong hi chu hian fridge ka da anga kar ni te kar thum te po de airtight in da anga hian fridge he chu kan da ange chuan adot lea kimchi tui taka eidan kan show le don ni hi shin ramen ante hi tui get week a curio khan le tu oma hi kan chhum don ani hemi pot hi glass mo in tianga ma se gas a po man thei veka a che the good life a khanin le tu rom bokani ta hana ma saberin tui kan da anga hi asal khen kan ha don ni kan tui thang po lo so to a kan noodles kha kan da don ni chuan chhuah hian seasoning pahnih awma hi kan teh ve taka hi liter ni bel ne tong hlom ve reuh me ama te hi a hmu tlang thei vek bok cha tangkai ni the good life Shangbana college opposite chan maria khianin le tur omani hi chan chuanin kan noodle hi minute nga vel kan chhuanga min ani mai te khan hi bola kan swak nga hianin kan kimchi kan da don ni hianin kan kimchi noodles po ready to
ole khati zong kha tun tuma zonet chapuna kan entir thei te chuni phot nei se ale peka kan hmule cheu don ne a